kono yema wakonya dodo na ema wo freye obisa okosa megidi ye se anu ye ya doctor opokude ma wo no wonso o meye ema wo frɛ 21st clinic wono ma no eto ankomotwetwe no so ho megidi se wo yade ne ye kase no eto atwa utu anamoko onko ade a me wo gidie sa ene doctor asa beka yensa Ofritama branch and a buy Dr. Poku, Krazan in this year no. And to the Biokasa Nabuno Naba Fremu, no the womb concerning you now yet to see what baby are. And then so Yababe Casa at the Afa Yaposo Yaposoa, a yana Italian ya. Yet ye last week and come to train more. Obi obe friend na maposo Dr. Poku Tres and only a becca who has him to sape pepe and a ye barbe ye no. Ye ma ebreno ensa ye ho nkomo menko doctor ho enkomo no akwaba na ye fa nkomo twetwe no enhyehyɛ so doc wadaroma na me akwaba pacha mejo so temafo what to say onyame adom obi ahon ye pa adwuma so boko de onyame adom adwuma so ko so boko sho ma menchia Abigail wadamfo no ofa ka chense me chia no pa why olunko ana me kai ni Genesis 7 pacha wate yo my yenhwe last week omo fry ya no mtwetwe komodo do na ma aposo mi sisi mi jonko mi spinal cord ni ade o hyen ene etiefo ni nyina bose ne ye bekasa e de afa joint pains ho wadaroma ma yenwura mu nko se ye kase waposo crampo na yenim se enwu hia de mani pedua ne boa mani pedua ne dwumedie ne dadan mu no etimi ekoye ye aposo no hia no esen na etimi boa ye woni pedua ne wi a ye de run ya onimo bacha meda ase enti senia wasi ebisa question no mamfasa akwanya we so na menchia atiefo nyina omo tie free tema omo tie free Ghana ha mane sam amazan nyina so no ye mama kwaba edeba Sompa TV any healing point so na senia wabisa question no ye hwe ye nipadua mu no a Nyankopon ebo ne kwansoro nko so se ode bibia ese ode hye nipadua no mu a ebema oni padua na atumi agina so ye na wonantie mu onkobaye mu ade bia obeye bia no ebetumi ama nipadua no aya unya ho hawo na dedi tintimu pa na wobetumi akwaba na wonkasa ye mu no wonkasa obonso no ebetumi akwa edo akwaba ne de kan ho nyina no eno na o joint no ai wo ni padua mu edi ho dwuma na o joint no estatifree okon no senia okon no esitie no then na aba bisi o rest no o abakon then ye elbow that is wabacho ho no then na ede yakọ akosi yen kotodwe no ye ni no then na eno no sufuru na aba yen hips ye jonku ho no then na atomwa de yakọ akosi yenan eno ase na eno na yen joint na ebo ye nipadua no ban ni titiro ne yenko ene ye bom ya tenase ene dia ye be bia ye movement bia ye be bia no joint no na edi se adwuma na maye se ye nsa no ye de be ye adwuma joint na se ye nan no ye de be ye adwuma joint na enti se saa niam we nyina no se chemato ba ho a na etumi ema ye nwuma ye ene niam ahodo ye nantie mu no etumi ema den se ye bitumi aya ebeboa ye nipadua no enti baby a nipadua ni mu no enkase hie bia no ene ya apono so no ya wa ya ne pie wo ho no eno ne ye ba beka ho ya wa pie ho ne beka ho asabi Dok ade na ya na edesa ya no eba ransford ya na atwewe na konchen kakra na dok nso temafo na hu no na oncheche bia na o ma hye bi na ye hu ne ye ede na ya na ema yawo ebowura yaposo baby ankase hye no adaroma pacha medase de normally na senia ye medican ekan ye hwe yaposo na free ye kon no ede ba besi ya batwe then ye wrist no ya bakon no then ema ede ba ye hips then ana ba ye nkotodwe na esane akoye nan no na ni nyina mu no aya na de edi tintimu pa etime boa ebo ho ban se friction take place just say o joint no o kase no o kase enhia fi say o joint na ye kan wasem na ye kase o bones and this kase no ense se ehia
na say ehia etwi te say ebia ye de penny ye de penny eye fanto ho nti say e wo say tokuro ebeda mfimfini sei nti sa tokuro na eba beda mfimfini no say start say etwi a ena ma start say unya penny na mum sa tokuro na da mfimfini no eye nyama bi wo ho ehyehe ho no ma ebo o kase no ho ban say emma sa ntwie no nkase ni mienu no enhia na emfa yawo saade ben yana saade na efe ne cartilage say yehwe yere akokọ nama na say aponche nama ade agragra obi na ewo kasena no a yere no na efe ne cartilage ni sa cartilage no ebo ho ba yete say shock absorbers walker mu in me say no bo car no ho ban say car no betumi a movie ebo amremu so so passenger no good sa pepepe na cartilage no so dwumadi a na mom brebi dru a etumi ema when take place e kire say eno no start say free ho ehi free ho eno no basa na afa ema sa friction na mekan say kasa na etumi etwe no start say eba nti eno no na friend osteoarthritis nti ebia obi akọ hospital okọ na akase nipa no etwa no x-ray no ya hu say osteoarthritis nti osteoarthritis nche say eyo kase no etwi eno nti na ma unya sa o ha no nti so what I say o shoulder no wabeti ho no ana wa bacho ho no so say ani ma ni bia no start say Philippines ya ebe yes could be say eyo cartilage no ana eho attachment nti na ma unya sa o ha no cartilage na free ho ahi awewe ana say bia wo de no kro bia ba mu ana bibi senti na ma o kase no kese ne na ya na ma yawo eba dompe na yo rheumatoid arthritis so rheumatoid arthritis ni ye dia wan kasa oni pedua na senia last year kan efia dysbiosis ye say mowa hodo ni pedua no ma number etumi ebo ye ho ban every mowa hodo yare hodo na eno so wan kasa immune system no etoda bi wo hono ma eno ankasa tumi start say fight against itself nti eno no basa na etumi ede sa yawa hodo no eba wo nkase no wo joint no emu abone no ne papa na ya na eko ana se papa no nko na ya na ne ho eno no de ye papa na ankasa na e wo nipa no ye immune system eno ankasa eko because I was say was bia no balanced nti say ebe ye imbalanced ya say no dodo na e woni pedua ma na asa senia esi ye na adwuma no ti bi beboro ebi so a na ho de no na sha ase ankasa ye fight ni pedua na ankasa nti na ebasa na de o haw no ebre ni pedua no na ye rheumatoid arthritis no na no so eba o joint na itimi nya effect o joint no even internal organs no so kra na itimi nya effect o so and then o kotodwe itimi nya effect o skin ankasa honam no o skin honam na ankasa ena o muscles so so itimi enya effect o so ma o start say unya pains na ankasa ewo ni pedua mu ena gout on so tumi deba gout no so ye say uric acid no eni pedua no Nyankopon bon no kwan so nko say ye obi e friend uric acid eno no ya ade a ye boy eni pedua no say ne a woni die mu udidi wi a nnuane nuru ahodo no onso so ya ade an so ye sono so na eno so boawo ebo wo ho ban efri yarewa ahodo bebeo say eno so ebedo so bebre e wo ni pedua no ma start say e form crystals na e form ne ye abo na no etumi ekọ hihye wo mmea hebi ete se okotodwa no wo abatwa no etitiri pa ba bia ya na gout no nya effect pa na ye wotos teze ona kokromoti no hopa na ya normal utumi nya sa problem no enti se basa etumi ma unya sa pains ya ye ka ho asem se obi akonya akwanhia pen ana se ekro bi etu ne pen na se bia wa free mu bia wo sua no okonya akwanhia bia ebetimi amasa yawe aba na aposo bia mu nso no infections etimi de waposo yaweba pacha me da se ane se ebia obi enya accident pen ebia onya accident no enya effect ewo ne nkasa ye no bi ti se bia ne kotodwe ena ebu ya sa nipa no so ebetumi ama na nya sa joint pains ya ye kan wasemi ebia ne nsemu buye
and in some way buya another son rest no and a buya and son abakon in a buya it's me manina sa pains and joint pains no and any accident be an injury be or benya bia a benya effect on a bones no be there it me emaninya sa pains ya e kan ho asemi and they say no be say infection no and it's now meka rheumatoid arthritis no okay I no infection sa eno nipaduana nkasa na edeba na no eba sa na ede sa problem so no so eba yen kase yemu no ema you feel this joint pains no Mate na chese nyalowa hodo sa lupus oto imi on de waboso dada se ye hunam yi ne friends enkwamo na nkasa timi ku tie ni omu ho na so so akofa ya de bi de aba na ama ya poso no ya doc meda wase na ansa ne be konsole busia fe no abeke ye ho odaro ma hasenum ye Sompa TV so 31 TV so wotie ye e wo Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 FM and a Sompa 90.7 FM ye nyina ya ka bomu dwumede ye church apomden ho nsam ya to den say healing point no e na enekwasie nso no ye de atoa e wo aboboa no ne ba bia wo no doc mami misa wo se me ye nya joint pains ya awopopɔ bɛn na bɛba symptoms potoka sɛ mu saa ne yɛbɛka no ya ɛbɛba me ho sɛ de akɔ de asɛ me yɛ nya joint pains ntia sɛ me tuo ho anamo bi okay pacham dase nti ɛya na ɛma waposo no ankasa ebetumi aba sɛ okon sɛnea last week no obi bisa ho asɛm sɛ ɛya na ne kon ɛyɛ ne yapa ana sɛ ne shoulder ne shoulder sɛ na bati ɛyɛ ne yapa ana afin so ne elbow tze na ba twɛ no enso so yɛ ne ya ana ne wrist ɛyɛ na ba kon no so ɛyɛ ne ya and I feel ni kotodwe ni sisi it is a utainya sa nneema we bia kire se wo joint na ho aka okay and I feel so e de swelling ba I say ahohono especially ya na kotodwe ni pa na toda ya ahohono dina medical e kan rheumatoid arthritis and na ayi onai poso ho no last week obi friend no say ni nua ne nan ho no and so symptoms ni bia to me e de ba no okay and na onai kokromoti na ye gout na medical me kan ho asem no eno nso so ehu saa nneema we nyina na okotodwe na ho na ede that reddish no ase wo ho no no ede ayekokko bi saa etumi ede ba okotodwe na na ase waposo no ba bia atamo fa de ne kotodwe ayekokko na aso ho no mfa ntoso ma ye wadaroma enti miaya ne sane ayehwe eda we say no okay enti yehwe miaya na ya indicate ni nyina no ɛhɔ no utumi nya pains wɔ saa mɛmɛ we nyina ɛde uma feel comfortable ɛwɔ nipadua no mu okay enti obi bisaye na last week na me se obetena se a na me bisawo ɔse bi wɔ hɔ ana ne nan no taye ni tititi afe ɔtene mu anhye da entene na oya na ode apempem mo kakran fe de ewi eche no na ne nan no yawa ba betom nti se enema ben biemu na se obi ete bi asenya yaw ne mapreko pa esensan so be ne be ne ho adi woni padua ma won se ade ya ebe ya akọ maposo yaw ya de mu nti no ma me ntuam ne ka 21st clinic ra me nche mo ho na me nkomo mo nhwe nhwehwe mu bi ewie na ebi a wo matimi atu ase enti senior last week no obi besides normal no se oda na osori a sa tititi ni wo ho ana ebi nso wo ho ma wonya stiffness se ne na no se kra na se osori gina ho a ne time bi obegina ho bi a se o sa tena se kakra nsa di bi wo ho no ma wonya stiffness as o nan no stiff wotini mu aya na eden to de bi waje se sani ayedi odi kankan no nipa na ofre last week no ana o person try say ne nan no the baby bi kura entumi nye eno so wotumi hu sa asem so no so limited joint movements tini ever etumi ba na afin so o sorry a aya na especially no usisi no ansa na obetumi atino mu wines no aya na eden just so ne kakran sana watumi apagya omo say ya de a oma ne etoato so bebra eno no unkase mu no de oha bebre bebrɛ eno kra na ya na normally de bia 21st ye bon ho de hro say usisi na start say ye oya no hwɛ say enka o sciatic nerve no then na emma won start say ubenya sciatica na enso so enkofa oha bebre emre ni padua na even so boko wadwuma so ana obeya ade e beboa no ɛho bɛyɛ den so obetumi aye
Okay. Se me honamu maposo no eya me hojohojo bi. Se manhwe na manto amika ama mo nchen a. Eno nso timi kofa yaw no bi eba na. Pa chon na etumi de bapa. Na sentia etumi ede ba na yese se o start se unya sa yaw no wo ni padua mu a. Normally no se conditions bi ba oni padua mu a ade pa ko a ehu hia pa ne se ubetu hu na montem na ankwanko complicated ankwanko dum pempen so bi a ebia na gise nrunkwa na ede ma painkillers nkwa na ede ma ansa na watumi survive ana painkillers so de bi etu fo se onom bebre so a esan so wo hawa hodo e ba ni padua no so enti se o start se wo tipins na hodo no bi a ehun be hia so betu anamon akwa hospital ntitiri pa so de about 21st clinic ye be so anu ntamamo na enkofo wo hawa hodo bi ma because ni padua no arthritis na ye kan ho asemi se normally ni yan treating ntama ema wonante ho ye den ejise o start se ukita crutches ansa na watumi anasa ejise do etna wheelchair mu ansa na watumi akoba bia e so okọ nso so ebia na wonfie ni kura nya nuru ba bia o se o tena wheelchair ma so ukita crutches a de benante ye ma me no bi wo no mo di be 70 years 80 years 90 years astala kra no mo ukita crutches but obi wo 60 years no ukita crutches because wa ni started se eba no nanka so utu ana mountain about 21st clinic o tena ase anu no di obeti no radio so bi anu akoto o tisi no akoto nti ebasa na emma nipadua no ni ahode na ese nya na ntem na nya na ntem na afa lead to complications no na do how do bebre ba nipadua no okay I try to see our kwakobosi doc fire room kakra ensu ototo enkwada no so ebitimi ye wonom na eba say ya say adwen habe na ya na etimi de ba abusua ne so that's it the ten say obi wa arthritis especially no weather ya e wo mu sese no aya na oti ya no bebre pa nti ebasa na e de ohaw ebeto yen patient no so animpa abusuafo no so free say enam yawo na otini nti de bia nipa ni so go an address e bia nipa no obesu sa especially omunna kra especially ni anadwe no anadwe pa na ya omotipens ne kese senti anadwe no omotipens ne kese ne say o movie nko ba bia na say otumi dakakra so a ne muscles ne na yi ni na relax na honam dua ne nyina ne ntini ne nyina ejina home nti ehon na oba start say o ti pains no more pa and obim bibia nso a owo pains bia woni na apostle no so oda aya no normally eye kakrama no nemo so wo sora no pa eye dem pa so obe sore me kai last week caller na ofre free asenua no awudu wase woda de a no sore won and de ya na dem pa oda de ya wonte sai no good senti ni say ne Moses ne na ni na relax okay because of say oda ye no na e wo say ni na ya relax okay nti say oso obe sore a na e wo say eye na adwuma ese eye e ho nso na problems nso wo ho no because of problems na wo ho na ma nantie na esa wutumi nantie na esa wutumi so original ye no e man papa esa ne opa no afi na de sai ya wa hodo no but he say ugina ho e check akra ko movie mienu san na won say why a little bit relief and san na watumi atu anamo akoba bia say woko eno e basa no so e delay waduma e delay won niama ye sa wo ye into the ment na fie nche bebre so won hu sasa symptoms we nyina ba ni padua mu a or to recover 21st clinic e be show ama bibia aye okay enipa ko be na say age group be na ya na sa arthritis etimi ka wonom pa that's it the ten say normally na ya na sa age group no etimi ka omo pa no ye omo free 30 years and above okay free 30 years and above and it depend wadwuma nso so a aya wo ye okay to me emasa o hawa hodo no ba ni paduam ebi aduni working hours no obi a ugina ho che bebre obi a otena se che bebre obi a opagya ne ma emu odru okay anti so we tire sa ne ma hodo we nyina anum na unyine ko anim no de how ba anti normal ya na omo tie wo problems kese pa wo no mpem no ye adwadi for okay because omo tena se chepa obi ti ma trans better hours no nya sorry and now omo offices so onso to menya sa yawe especially na se ataka na normal ya ba de bia kan ho asem no because of say bia otefa akono
pressure bebree ɛda ne sisi no so te basa na de sciatic nerves no so what do how about so na de ma wonya sa pains no nti normal ya na omo nya sa problems no ye omo free 30 years and above ekọ na animo no ekosi ni 60s 70s and ya omo nya sa problem especially pa na ye maame no mo 40s sa ekosi 60s no because of say sa wear and tear na medical account as me for cartilage na take place hono na start say ewewe nti basa na de sa yawa hodo no eba ni pedua nti wunyine ko animo ne de sa ne ma ni nyina edadi se wo tisa pains no nyemom wo ya ade a wo nso betumi abon ho ban se wo cartilage no ene wo nemo muscles no betumi abon ho ban se emma wunya yawa hodo bebre woni pedua no especially se wunyine ko animo no because one hwe onema onuane a wudi ene wadwuma na wo ye no de bia pese wo ye adwuma hwe wo ma pese wo ye adwuma eye se wo be ye de ne so ye se aduba bia wo relax so wo je wa home enti ne nyankopon ebo ade nyina awie no da ye to so so home ye se wo so wo be home na wama dipadua na enya home ye se enya na wutumi edaye nti abasa na etumi eboa relax wo muscles no eboa wo bones no ne wo nerves na ahodo ni nyina etumi ne wontintin ya wonam ni nyina relax na kama man ye na adwuma esese eye nti e wo se ye hwe se ye niam ahodo ne ye adwuma ye mu no ye be hwe ye nwuma ye ho ye pa na etumi aboa ya ma etumi live longer ye ntiti ya ahodo ya aposo mitwemu wo Kumasi hase no so amedwom ho abrantie bia wanya be semfinhie aduasa banche ya lodi no boto baako wa ha baako wa no mapam ne mienu asi akiri asi animu na ya tamato ne sisi achi ode kwa akoto kan mu wow ebidum wo ho a me hu se ene guys ni ma bikitekita wono stove niema no de nam saa wo chini na wode ye ebi wo ho a ebe ka kona baba wa bi ba ha last week wo no de niema bi wo si promotion den de ode be kire ode niema ni si wa afe na ne nsa no ontimi nye movement bi ma stiff good afe ogina ho na ne ho nam se ne kwa chini na ye ne boho se bibi say ba doc wo sha ensensaso na de ba na obi a wotena faako anase ogina wo che no say na ya na esitie e ba ya onimu no a pacham dase de sania okan no se woni peduana nkasa no ense se ofa bibi a eburu ni peduana ho oden so the moment na obayesa no na wama nipaduano ade ananka ense se eba nipaduano so wa start se eba senia we so krachi de example no banchi de so wa fa to what me no ya sha na ya mu de pane ya pam ano na hia easy because ya nkasa kura na ye wo fie se wo fa ade bi kura e wo fam na emu odu kakra teto na kwabna ne nso sa esa oboa no also no de kwese ya it is a yes and because of say hu ni se no hu eden a hu fie ne ko na nimo no be 40 years na ho na be start so Philippines no and it say oko hospitals are especially from 40 years 45 50 years no complaining waist pains joint pains because of a juma omedi kan year no mo youth age no from 20s 30s no kon hwe TV so tara one TV no Sompa na de ko Facebook na hwe de dia to osesi Sompa TV Ghana ana set tara one ukwa sani pa we possibilities there obenya se atika ye high the joint pains na ye ka ho asem na obenya bi na ye high omo tie radio na abrantie bi ene ayi body akese se kwadu akese miensa ena chese we kwara be boro bi wa akire wo ena su ni ti so wode body ha ba bo kehiri ena ayi watwa baako kese power tenten baako sana beti wade ne msamie no aso de woni ti ni so no ena wode baako asane ha baako asane ha body train no de aso so na beti na oko doc but o hwesa nipa we ya ebia wo ne sese baabi a wo ne ho oden kakra betimi asoa but when you said ya wo ye ni nyina no wode how e ba nipa dua no especially ne nkase no ne joint no it is any nipa we enro ne ba ni 50s no no started complaining waist pains afi joint pains no until now afi de sciatica
also abaton so na obenum nuro saa enko because of saa dwumadi a odi ni adwuma oye na ne youth age ne time we mu no na de saa ha no ebre ne na chesenya se de na obeye ya nya ne ya no yese na eda obeto bo atwa esofra no na mpafin be free mu aba enye ne na wo so ane ma na wo ye adwuma den de ebro wa ho den so no na be ma yaw na ba ne mo masam goes on wo nyini no na wo te yaw no pa no because of we bro wa ho den so because nyame ni trim pomo no o my bibia limitation ade bia o de ama bi o my limitation so ye no ko ye true baby entra ha se no mo we bro so a na this ha no ba no before this time around your was a condition no pa because of ye nwuma ye nti ye hu ni se ye sa nwuma hodo we na eno no beboa ya ma ye nyesika ntem na so achire no sai sika na wanya ni nyina obesan de asa ho yare no mo so cement no mo yi iron rods enye easy na dia so cement be 3000 oyesa na wo ha ho okon na wo ha no usisi wo ha no because usisi na ne kura ni pedua no okay nti say the moment na wo yesa na ma hodo we nyina no na wo de o ha no e ba ni pedua no obeso na oti so na obekita bia no ekọ sisie ni na gina so ti yaw no kom di eno na ma aya na dodo na e comprene si ateka no because sisie na ekura ni pedua na si ateka no so na ma esa grande no ama yitumi ya nante ma movement e boy movement no enti se o yes anema we nyina no na o de sa pressure no ba ni pedua no so a ebeto sisie no so afi na o de o how bebre e be ni pedua enti sika na o chi ni pe ni nyina no onu 50 60 na o de nyina esa ho yare because of joint pains na aba o ni pedua mu no nti Dog, me pacho se obi enya sisi yade fasa ne ma ye ma ne bro ya ho den so a eya no nko a ne bemu ana se ebi wo ho a etimi sisi eni timi kohwe ebi a nkranza na ni pedua no social tema community one because it's quite unfortunate. I met one lady bia baby ana ne ma ne nam no na oba be pemwa and God being so good, you could do 21st no. And dry the man no into the nyamia yadom. Atwana na ya me wanwa kakra. Niema ya nebre mujumedia ya de how ebre ni pedua ya poso ya o yetie no. It's me affect sisi ene man ko do sam pempen so. It's me affect man ko do sam pempen so no because send American nya ade ebeboro ahoɔden no so. And the moment now we yes no. Cynthia told the boy ma musisi ne chia na yese. O Philippines okay and Philippines in intino person opposition no ho kwan bi so a ebetumi amananya a little bit relief sure na watumi atwaye na adwuma wo so and the moment no so ni pedua no so obechia no wo kwan bi so a manaka ho no na aka it is person wotene ba normal position na yeden if you say wotene ba normal position na otia ono pa okay nti wa yesa ama nchia no abeka no ho nti ene man feel a little bit relief enti na afi abe problem ama no enti ansa na obetumi ahwe na ama no ho ato no unless say o hie no massage manu nrua ma afi yawo na ote no wait 3 days bia na okoye massage enti sa pepe oba 21st na o mehwe obi a oba ha kora be dia dance okay free ashaman to ka ba be dia dance oba na ni sisi a chia sa o ye adwuma wo habo fishing habo sure enti oba na ni sisi no achia ankaza utumu say ni sisi na ankaza achia young obewoni ni 30s na onya sa condition the 21st amenhia wanhia mu wanhia anka baby anu because no was one no mnuro sa na no ho ento no nti ya na yenwuma na ye no ema no broso no nti wo de yenhwe abrantie die god some say no you know what aso me ensa de ato no kwachi nti so yes ana if you was spinal cord okra no wo ha no e be betumi amonya kai forces okay so we ne ebe chia okay wachi kase na nkasa no ebe chia okay nti so oniama bi wo ho ma yenye because wa factory o ya san so de ba konkret sen be to so yes say nti obasa na o ha ni pedua no
na actually no be use sa sika ni nyina so asan da sa ho ya de doc omoye ni say also na na spinal cord here ya bossy last week am say nua be maybe free obuase emma wono so na o complain sa se o de niema e chen so egugu kon so anase uti so a eya na emma ekuro eba wayinim ana obi de etimi call to the stand say ebubu ntokro ana se spinal cord metimi ebu etimi bu pa etimi bu say wa nyama wo beye no o wada say injury bi na banya bi na accident na wanya etimi emma unya sa spinal cord problem etimi bu ana se ti say adwuma bi ti say no wa fa boro wa ho oden so etimi nya effect so etimi bu ena sa cartilage na me kan wa se gagrel no ni nyina hyehyem was what that spinal cord yen nipa okay how so spinal ni hwa onye nipa ontumi nante ontumi nya any movement bia and also now on nerves ene why ni nyina connect on nerves no connect fa etimi onya sensation okay it is was spinal cord no ho techima won nante eyeden won tenase eyeden nti tenase kakra bia na wachi eya wo ya nti ema o movement bia no kra nhyeda enyina yesa because of that cartilage na area no ene say ebia etumi shift bones na ankasa so edi ba bia etumi shift etumi chia eno na ya na cartilage na say gregro no am kampesem bisa sa asem no nti odi abeton fa nto aso eya ewere ena ya na ema na chia no dompe no chia no ana say we say no crampo de ebia no so efati me wijafa ena ya na mani peduane chia na asesen enam say enso to me yes I say bia efa no ebi wo ho no ma start say ewere na ede sa yawo na eba nti say na medical kan ebi wo no o chia no ho in a way say obetumi enya a little bit relief and ana say bia nipa no ne nchia yemu no ni bones no bi mo ho no ma start say e shift ko one side na eban sa no so a etumi ma sa nchia ye no eban ti say yehwe senia we ni site na meka kai force spinal cord no okay ese wo eye street and then say eye street bebre nso so okay e won normal one ho okay and they say obenya normal one na maya you run for the first and normal one normal spinal cord no maya okay abane say na enam senia wadwuma awaye ne niam ahodo na awaye ene injury na wunya aye no ene ema wunya that problem no wo spinal cord no okay nti na eho be hia say niam ahodo bebere ayakeka no ana ensese wo ye no wo ye dia ebe mo wanya problem no spinal cord nti na me che say spinal cord ne kure ni pedua no what that spinal cord ntumi nante because ene ema wo that sensations ni nyina wo ni pedua no wo movement everything bia no ene ya edi hu duma kese na edemaye okay doc yankan kasemu yade na enemu nsensem no etimi de ohaw bi edebre ye no mpeno emu yawo na ene wo twaka bi enemu nsem no be ma ye bibi ma ne broso odi nhyiamudie ma ne broso abebu no wasi so ntia wa say yese kai obofo obrati be mu nte no obubu fa so saa from one tree to another I say your friends anoma wa hu say enhwene egu wo so edua so ofiri amaso na wo kwa afia so from afia to akua na wo kwa nanim saa se be ma wota ne wo ba edi nhyiamu e wo mpa so dodo ana se bia ne ho kene ye ba akopɛ kora na se okono dodo a ene styles ahodo na ya na ebem na etimi de ohabi ebre enumpe na na in other way ne betumi de ohabi aba as a Cynthia betumi de aba na say ye won normal positions ho be hia so no oba be de nhyiamu okay ne mum say okoye positions bi a ede ebetumi atreste wo kasa na ede ohabi bebre be mo nya sa pains no akon ma de kronti am bisa madam fobi I was say style bi a ni kunu yi no owie na ne nana doko da o say the nana yes stay for so want mint nim afa oya bokoboko ye na afa de o se ni no mpemu nyina ye ne hu na mu nyina ye ne bo hu tina man bisa sa asem we say no especially ne Pachomani ma doggy na ye omo no okay ya pomode won cheche so doggy style they say o ye che pemu anasa wo so ade na wa ite say kraman say wo ye cha
yes, obi be because e bia nipa nya easy access. Obi abutu ho. Na ni ti ode ne bunyi na telephone say bom na ne to apu. Na be manage na chi. And na doggy style. And doggy style. And what me dey how ba. And need to me say oh ye cha because nipa no ode ne kotodwe na asisi ho. And moment in so kotodwe no so dey so for long no. And they say what dey hwe kwa na say bia ukọ asondem na say e bom pae. Na ubun kotodwe echa. Ode hwe wona no wo sore kra ya na ne sore na eden kaka na wo breso no ya so ndi wo community chama obunku toja ana wo sore na eden kaka ana wo nsusu de wo wabutu won obi nsu gina wachi a oye adwuma ye se oye ma wo because of that no won sheda enya that free a obetumi e de ade ho a bi akenya ho aye bibia e betumi amwa wanya a little bit relief and the moment na nipa no be ya che be 20 minutes 30 minutes no for only that no who sorry I bet me amwanya pains no okay a bit more amwanya pains if you got waist pains you can a bit me amwanya waist pains okay and I will go to dwani mu ankasa no so kra no a bit me amwanya pains so ko na be ma na no gina chire ho no bodogi ne ono so kra bit because the more answer ugina ho especially in senior doggy in society no ugina ho che bebre na ma ahona kokom ebi wa kwa etimi ma ona no kwa to dwani ona ne mu nyina wo so and they say oye obi a otaye sa hania ma no eche bebra ho be hia say obetete so kakra ade oppositions a wodo bi wo ho no ma at least ebetumi abo anti say even so obeye kra e ma no nye dia ebeche bebre the positions endorse into betumi asesa ya ebetumi apart from doggy style wo sha style baby because obi a ne kwan ya ofaso a wo hia ne na and they be where they how at the brainy pediano ye pese obi a eni da ne ho so na watimi ayedai abo ne ho ban bibi wo ho na ni kwan sa okoye ma ne bro so wa ye nti apart from doggy style no style baby mu na bia adofo so mu hie mu wo mpem a entimi mu a wo so mu ye ne dodo to aso a good say ebia oba no bia otena obema no so okay otena obema no so eche eno so betumi eno kra no de kra de so obema na hwe na oba na hwe se ne obesi aye ne ya betumi kra ma na nya injury obema no betumi anya injury ebia wo the force na eye sa adwuma na ebetumi obema no kra obetumi anya penal injury ewo ne bema ne mu betimi asa akọ ne sisinim and so betimi akọ ne sisinim and normally na ya na de nka ya nka beboa ya na ye normal one na ye no de ye ma menom ni papa kan sele bo yeso asenu he style ba kon so ya na ha dream and ntina normally na ya na normally ntina so ne bi wo hwan ma no so se e ma wonom so enya orgasm no more ya na ma bi wo hwan boa ma awade ne so extra sem no pa se obeye sa ne ma ni nyina na mom wo ye no se na medical kan ye obi an your limitation nti menye ma ne mro so okay nti se odi obeye a ye no kwan a at least won so ne wo no partner no obi a benyanti ase wo ma ede mwa bebre obi a later cause ye ne gidi na echina nko sisi kwachia be ma beja wo asem no nti sex de ya de a ade eboa awarefo ma omo aware na etumi eso na so ya position bia obeye bia na ebeboa wo no odi obetumi aye na mum menye mane emro na ahoden no so okay wo ye mane bro ahoden no so a no so betumi ama wo enya sa problem na ye kan wase because sisi ye hu ya today bia no hu him is now ye positions ahodo bi won ma ede o how bebrewa o say o hwe nso ye okay ya lab technician ya o we hwe overseas se wa ha rich bia make us say dia wo cheche wono so etie bi wakwa akoye yimusa na ede wo ha wa ba wo ha na bit say complications no de na betimi ede abre no ha be ne ha be na sa joint pains betimi ede abre ni padua no say yanhwe nto ho anamwa but me da say etumi ema onante ho ye den pa nante ho ye den ma nante ho ye den so onante kakra be 5 minutes I just otena say relax okay nti uko ba bia obetena ase achep obetena ase senti ye onipa bi kwa ho no ma onambia opa akonnwa ka no
so odu baby na ohwe na no ho enhye dan ye na watena se they say baby o ko na say o take be 30 minutes na kwa o de be 1 na be kwa koduro because o na ntaka kra say watena se na I just kwa boni aka betimi de 5 minutes na take be 20-30 minutes aha na kwa traffic was be bre na ga 10 minutes na so just be 1 na na be kwa koduro na afi nipa ne nan e stiff and any stuff in the air days or bet to me even I shake a barre. Ntimi mu nya ne bia. Afi so onya namness. Ya no tititi. And also be chronic. Always bia no onya that namness no. Nti say sa nema we nyina to me deba. And said I make na e basa na movement na dey nti say e ma crutches. And I said not na wheelchair mo. And do ko baby I said do ko nti bebre ba ya so ya umra no mo ti wheelchair mo. But they started say e ho mo be 1 month 2 months na wheelchair na no ti man za crutches na wisu no na waja e wisu. Obviously me say cancer. Etime de waposo ya ne ba. Betumi di aba. Etumi de ba. Cause ni nua bi nya cancer kire na onya sa ya no wona poso na poso. Cancer of the bone. Etum ema onya sa problem e. Ema wa poso no ya o ya. Nti normally na ya na say conditions ne ba sa na sine ka ode tutu anamon ko hospital nti especially number 21st clinic e be twa x-ray ana de bia lab bia say ye bia e be detect say yare we say ni say na how titru pa na x-ray no ai e be mo akotwa de report ni baba ni ehunro ne massage e o say de ye mawa ebema ohun ato wontem na ankwa these complications na e be betumi kura akwa akodu the cancer of the bone na fe de o how so abrani pedua no into complications no bi wo ho abetimi de aka ho afe na ye kwaye ne maka akwa bi na ye di rem kwan ya doctor for no betimi a churechre ye na yetimi aboye ho banse bia ye nso so ye ho kwan ya e befa so nti afe so complication e ma obenya chronic pain always bia no ti pains ono painkiller cry ngo kwankro ya obesue wo so kwankro ya obesue wo so bia every day bia so ya wo de no anam de beko wo mu o de beko wo mu so ampaso ento na mo ama 21st ya ebe ma wo de ne ya no akom ti wonya chronic pains angasa and ono maduro bia en work man no but 21st in no de ya ne special way and de ono maduro na ema ahoden no etume edeba usta no kra na ekumi usta no onya bia onyare dana say ibrahim rich ibrahim bi esa na say meti apotu and usta no de bird ma pa ni 72 hours no bird ma kama pa no ma ebema ahoden no abama watumi agina wona so ye because chronic pain de no kra many say de bia wote yaw the same pin na bani pediano ni pediana kasa won feel comfortable always bia no o complain misisi mimu mensa sania ofrefo no ofre last week no ne kon ni ba bia ya na ya until say always bia no nya that constant pain na I was say utua na montem na about 21st clinic be sure ma bia ya okay me pesa me bisa asamansa na your friend is o ma ya na o mutatu amnikai ene ball bofui wonom so dwumadie no o how be na betimi de abre wonom kasemu ya wa ye ka ho asemi omo de kwa de more risk pa efa omo kasa ho no because anytime be no betimi anya injury ana ye tendons no ya de a between near between yen muscles no and yen bones no and no ya de a eboabo omo ho ban ebo yen kasa no ho ban and no etumi titi ede or how bre especially ne omo ye sports no and is normal no ya na ebi won man ya tese prayer bi epra be 6 months ebetumi aba say ne tendons no ebi a problem aba ho and I say ne beza no so ne ebi a problem aba ho and no beza ne ye some small sack bia ensuo na ejina ma ebo to bia ensuo na ejina ma ebo de he ho ban kasa no ho ban o joint no o joint ni bia and I said doctor asiese enkase no ya na ebi wo ho ansuo gina mo na ma no etime ye flexible etime that is it it is eno beza no say ho tichima na vena edisa pains na hodo no bebre nso because e bon ho ban say na Dr. Isif kan wa asem na e bon ho ban e ma woni muscles na ye relax
it me a tighten the camera to me Emma movie camera Emma or how be amro. The sports and also prone to that condition. So they are at risk. They are more at risk. Okay. Of our condition and tendons to me problem was outside the hopper because of more activities now on my end. Because the idea be away repeatedly be a debut away a twat so be ano. More risk to this joint pains now here can home asem. Okay, now me what complications so but those at risk neighbor no age no so and afe akesefo no obesity for no so no are they at risk? More risk more risk pa so obi alcohol hospital akwa bit me check your body mass index no say a bro so o problem is no ebe ni peduam do so obesity de obi a oso kese bruce bia no stroke ben o hypertension ben o heart disease bia ben o sugar no ebe kosoro type 2 especially type 2 diabetes dia ebe kosoro obetumi anya sa condition no so omo kon eba no say obi aye kese abro so a na yare eba ni pedua no de edoso bebre ena ma starting so omunya joint pains because ni pedua ne abro na hoden na e wo say enya no so nti eba sa na afi ni wo say joint ni enya na hoden na betumi akari ni pedua no wo de ne de wa mana abro so so nti eba sa na eden se ni pedua no betumi akonteni senia o mudro no esitia no na fe de o sa pains no joint pains no ebro okay asa na ebe call treatment so no me pese me bisa complication no say obi nya yaw no na se wentu na mo ampe anu adru afi 21st clinic wo mo na mo ye expecting na ya na me bom de yeah e de be how ne betimi dia bre no pa dia e betimi dia bre no pa cause de ntiam bi se bia ya bubuafo sebie so sebie ku yamfa wo no yesa na na otie nyese bie ko wo no polio pane bi na wa yesa but obi ntimi nante sese because of joint pains ni ade sa pepepe dia etumi di pan kese pa mu no se na medical ka say chronic pains no eno no ya ade a always be an oti pains no ni pedua no e na afi nante se na o kan ho asem sese an e ma nipa no bubugu an ma ontumi enanti ontumi nko ba bia nti obi anka wadi be 50 years o so ko nyuma so no enam pains ni nti ama ontumi nko ba bia ama ni movement no ho ayede nti we ye complications ahodo a etumi eba ye nipadua no mu Ewusia efe ni agro Dr. Opoku 21st clinic Dr. Penyo Waterma Community 1 branch hono ena ye ne no etwetwe nkomo e de afa yaposo ya no mo no obi ntimi mfa ne nsa wei ensi ne ma biem obi ntimi mfa ne nsa emfa de biem obi entimi ma ni tikura na de ketua bi wo ho politin ketua bi opeso de sisukura no ontimi mfensi so obi dadem sesia because say when you na poso yaw one pan we draw 21st clinic e ma ne kan spinal cord one kwankwa pan we draw eno ntia ne ye kase no waye bubu ani anase bubu afo edademo eya mo apomode ho nsem ehia wabra wutu anamode ani achemo 21st clinic na ansa na ye bekoso no ma memfa branches no entudwa na baabi e ben wo bia no wadaroma watu amika edwani achiremo ewo ho na sciatica ne de eye expert ya gia basobo de dan na chese awose egumo no aye babusu nti eyi bia ye de echiche na nsen kra ye de bia bre Sompa for enya asem keto amemekwa akogeme de next week omo se mbebrembe 5 for say ya me hwe ni muntu no bomo de hwe overseas afa radio nchewo ewo kumasi ha senom ehya kwan ne no eho na wo behu no 21st clinic ehwa overseas afa radio nchewo afa oboase ye wo council quarters court junction oboase council quarters court junction tema ye wo community 1 Roma asori dino echi wope Roma asori dino the Our Lady of Mercy na echi wope ena wo behu domin market kwano so have you do choba no odi odru wa no wabisa 21st clinic ye betro afei ye wotakwa nso ye Roma stores no enim hope ena wo behu yen ye wo sunyane regional hospital no first gate anase
What do I need to mo ATM baby ATM of the any sin on and share any more pa and why and that will be when you go so you will go so about time so you be success FM no break home you wa mango say Chris FM no chenwa tachi man so you wa tachi man sunyano kwano so baby ajenkwa FM wono ehwa and that will be when ye takra den so anaje station ho efie kuma number 9 ho ye ben ho kɔ hɔ a unsa ebeka yen afa inkranza so GN Bank dada dani mu ye ben children's park no furniture ho na kwaje ayaresa kofodua enso ade abehu yen ewo Agata market anaseOgreen ewo na unsa ebeka yen kan do me de no maka dada me say do me market have do choba ho na odru ho no bisa sehwe dwabo so Radio Rainbow enche ho pe na ye wabusia me so bo ho so na etuam ni kako 21st clinic yade bi efri wuti so ekope bobora no eho na wokwa akwaje ayaresa mapa yenso so yade no yetu ase ate se banchi ye ma ne baba akokora enkem na treatment ekoso wo no esesa wankasa utu na mode wani ekohwe de ekoso oba wa bedi adanse e de akyere wo hene irabusia ye ma no 0540 311 0540 311 and 0249 311 311 0249 311 machine treatment wo hwehwe mu bi apesa wo ye o de wo nyade apesa okọ check up keka ko okọ wado pesa okọ ye hwehwe mu sa mo ye compatible bibia betimi akoyi akọ awo ho nsemfa kodan won na hwede nyankopon befa won so ayede ama wo doc ebre no akasima nwotwe na ye sorry adwaso se yenya apostle ya no a anamo be na yentu anamo se yetu ni se ne di nkan ni se to Anamobra 21st clinic to Anamobra 21st clinic na oba ye behwe wa ma wanya wa hoto because say pains no say ebeye chronic a na se na medical kan no ne ho asam kan na eden na mpese edru ne chronic stage na afi ye do ebetena hwiche mu nti de di nkan ne se to Anamobra 21st clinic afi de toso bi o ne se e wo se sese no wo hwe waduani a wudi obi a unua ni die mu no dia junk food otano no drinks carbonated drinks yenyina yenum carbonated drinks ahodo a aya yetainom uye obi a otainom sa drinks na e wo so bo homo den se obetwe ho afri ho afi obi a onye exercise ibi on ma se na nuani american bia na odi ono so a onye exercise okay enti se uye obi a on tanye exercise ya e wo se animu ya wo start sa wo exercise eno no boa wo etumi bo wo muscles no e man ne ho ye den e bo ne ho ban afen so no on kase no so e mamu ye den ena yan try so se ebe inuani ahodo ana se iniema ebe de no calcium wo mbebre calcium bi ye nyankopon so adom ye moa wa ye we no akokọ aponche ye obon maro ho no ma eboa ye bon maro na ye kase no de hihye no brown one na hihye mu no ena eno so obi a wotare a eboa bo won kase ho ban e we fishing kase ne titu ne samu ne sa eno so ye pa eno so etumi eboa calcium no ena ye no misuo instead of saying ka obe no nom drinks carbonated drinks no nka ode fa no misuo because isuo ekura nnuane nro ahodo bebre a eboa bi ti se magnesium bi ti se calcium eno ya de bi a eboa ye nkase no ho ban instead of saying ka do no drinks no ma hodo no o de nka fa no nsu a ebeboa na fe exercise no sani medical e kan no na smoking obi a onom sana o take onom alcohol so bo ho modern so betwe ho afre ho o hye obi a o hye onom cigarette shiwi o ayisa enema ya omoko papi ya omoko no ende krade nya kra shisha ne esi ari oba ko group kra bitwe mbe so mo ye ayise tan ya minim reasons ni ti omode take sa na man mo de by sa na man bi ya no nya effect kese pa especially no kidneys and then this time kidney problem are those Ghana pa but go fa drin nya ma so ye
ba ko bi kura ba say balu on bu gas bi gumo say that now on matwe and dey kura dey nya kura ni shisha no okay because say o yes an money o chemicals bi e ko ni pedua ni mu a emwa ni pedua no nti yen try say betwetwe ho freeze an ma hodo no na fe ye be didi enja na didi anadwidide ya de bia emwae because obi a wota didi anadwibia ni pedua no entumi nya ne mre se digest na ma unya ahoden na ope no nti yen mo ye homoden se ye be gya anadwidide ya de bia enye se yesa ebetumi aboae abo ye ni pedua no ho ban na ma yetumi live long okay ye dey see enti about doctors ne de na ma na ya na mo ye na ya sabia ho hwehwe ehu bibi sana motimi dia boy no obi pese ohu a de din kan no dia ya na ye de din kan pa na se be mo ye betwa wo x-ray okay na ye hu problem no dia so that say osteoarthritis or that say rheumatoid arthritis and any condition bi na factors ho no ye behwe ye betwa x-ray no na ye hu then you start to am wardrobe and now the who be yan say be lab test especially say be a check uric acid no say e bia abro na ho den the wo say kanipedua no abro so a e be hwe say ye be ho lab test ye betumi detect say na yare ni sitie and after that no ye hu say na yare ni tie no eno na e di ye nru papa no e de be kan ama wanya ho den na afi e di machine treatment no so aka ho machine treatment ne de dijuma so no kese pa ya so eni nru na ye de ma no kofo bebre di adanse e sene omoba me share patient be recently ya free outside nearby oba the one and condition is it here no okono de adanse na ko ya hwe no yi ama tema branch physio staffs no omo board market kese pa masa staff omo board market kese pa onapo the graft na Helena de omo board market pa we physio to omba ye be hwe omo ama ahoden no aba na okwa ada branches ni nyina nso a treatment na sa pepepe de amaboss ni nyina sa pepepe na ekoso ye branch na ahodo ni nyina okwa ye be hwe ama ho ato Doc, yeah, dear, see what being dodo. Ya do ma da se na ye be hwe se yan sabe kan san kan wa unuanum bi beba e dan ya be se hia bi pa chamate ya be se hia ya be chia ya ma me wo nkranza pa chamane na wa chia papa nso wo temane na me na foforo na o mo mu nyina ene Selena na me so dan na nso wo nkranza nso ene ne ma me nso me chia o mu nyina ene mikro bra o hofo nyina nso me chia obia Yakromfo nyina ba chia mu nyina na enwumrewe doctor Poko 21st clinic doctor Penny ya wo Tiatema branch ano na yete ne nkanabusia Rich wa lab technician papa wo do ani chemu ehwe obasisa obeye adwuma rough the amount hwehwe mu bia no fakoda ho na wo mu hwe emfa emma na nyame ya aduma da sene obete Rich nka obeto nanum tu ebre no ayebe ye na ma pikas no ene chinchi fidie no fruma edema me afa Ransford ene eye Prince na wo mu nyina so eboaye emma bibia course Kevin so ka ho bia wo hwe ye ta one TV enuanom am won kran ye beda mo nyina mo ase omo fa adwumadie bi ewusia medi de ohenire mame ekua yeboa esia mabronya ye sorry adwaso amadwumadie nkaye no ato aso kira 4 pm dwumadie no repeat ebehia da sene erade dodom ye na ye besan ene wo ede ahia yakra mo nyina